Amasa penin tu ni khoa Impact TV program viewers osin na bon ka hin le movie. Tu ni khoa topic di he le 4CHILD policy hi in hi thu hi masang tu kut masang je ma 1 month back nga chun chi thu ya hong ki ja in cabinet na chan ge ham khat in thu hong gingin a he chen lo lai ong tam pita di hi in hi chi thu a ki ho na diung wa hi ehin hil chen diung wa hin guest lo pita ta mi thum ki kowin amasa penin pu HEJANG MISAO social activist kazana salam kahin bole abana pikim gangte former MP outer kazana salam kahin bole abana pu reverend ONKHOMA hauke retired pastor pujana salam kahin pm 4CHILD policy ki ti hi muntina honjong iza zap zap diu hi in ewang ipi hi hechin lo tam pita diu hin masang lai chun direct in gisele masang lai chun nupa ki ka ai koi mani macha athu asail oi wang tu lai khang to dung zuin anu pi ka zong hi government on them khat thu nei dan hum ta in chi hi 4CHILD policy ki ti tu hi agin masa pen hi po in masang lai chun China azong 1970s lai chun one child policy ti hi anabol win hi chu bola bol ham te le population explosion gamsong hai mi ati waltai mi tam waltai service ong a en alolomun tin gamjin resources so he aki ki chugam tai ti dan hai jengam khana population elolem hem zat hi su tang ding ti chu policy an gong ovin hichi aphat naw ache naw tam pita din hichi tabang banga chun China hi to ahin a population hong niam thakin ni hwa zo hi India hi most populated hong hi most densely populated zong hong hi ki di hi ta ji hin government langa patna mi tam pita hin boy pi ngai to neute ti wa hi le chi 4CHILD policy hi India sunga hi lawa Manipur adinga hi Manipur government in chi an po do hi in ningkuma jong cho asama 2CHILD policy ki ti han po do in to hi Manipur government apo do da na hi event na hi le cha li wal nei ho chun government service amu loading government apra schemes benefits ho tam pita amu load he ti hi government apna thu he sa kha cho hi tuni ni khwa ma sa pe na question ka hindo nom pu HEJANG MISAO koma ka hindo nom chile hi chi 4CHILD policy hi athu atun aging na in Manipur sunga dinga hin realistic na sa hi thein te implement ki bolting le effect chu thein de te na kelam tin khane hin hil chin ma sa penin Impact TV Kuki channel ho chunga ki pa tu kan sein hi tabang lungel sei the na platform na hin sim je vin isu me lo du chu lei set hi khang ki khel dung je hi dan hi ki khel jing ding hin na chu ta ting le te se hon leng a ki khel le dan a ki khel le ti umin chia chu leng yong a ki khel le dan ki khel ji a chu si dan ki khel dung je hi e ho jong iti i hin di ham ti jong hi gel khop set the hi tan tu a hi 4CHILD policy a hin a ban tiang li policy um di ham ti ke lo lai nei bangin any eventuality dinga chu e ho jong hi ki go to ngai ti chu ma sa pin ka sei no men chi 4CHILD policy hi government in thang na sei dinga chu cabinet decision mai hi in assembly ang ki pulut lo lai chu ta tiang le chi hi public opinion jong ki la lo hi la hi ki bol khat hi ja hi I strongly feel this is very undemocratic ji chu power khat I choi ja chu dan hi chi di khuti di ti chu democratic principles and ethics a hipon ja chu a process phata ki jui lo hi ja hi pi ham alteral motive hi mi tam ta lungkham na khat hi in hi chi ke ma mu dan hen Manipur demography hi veleu hen demography and topography hi veleu hen Manipur hi highest polarization states ka hin na polarization in terms of demography polarization in terms of geography hin aji chu in terms of resources as say dinga le ai thing lang mi ho hin Manipur la hi zala som ko hi to phau hin aga le che hin ale zala som ko I to phau hi population a chu demography a chu vet kinai le hin 40% bo hi kin na 60% ho chun zala 10% bo to pha ja hi hi chi ho yong hi avet wa si dung ya hi
ita bang to gon hi nei ham ti khat hi ka gelin aji chu tu ta de de hin gam alin zo hi to pha jong le hen power structure a je ho hin thu nei kit lo he aji chu Manipur assembly a chun MLA som gup nei vin som gup la chun som li hi purely valley apan hin 20 hi thinglang apan hin 20 yong ti dau ti 19 ti ta ji chu kang pok pi yong hi unreserved hin na aji chu 19 ho hin assembly a 60 la chu EPS ai jo du ham na chong hi e ho dinga chu nasata disadvantage hi nat kha no hin kai mu dan hin tu present government amin pha dang kating vai hom ho hi sang pa sai dinga chu anam le agam ngai lun ka mun na ahin aman anam le gam ngai lun hi mi danga dinga chu gana khakit hin aman am ho to gon ho jo si hin velew hen particular community dinga chu phachom ai wanga chu khatna dinga chu ipam disadvantage ji khat thil omen tu chunga 4-child policy ong hi vet na hele ipop jun ka sei tan demography chu 60% chu amo hi jing hin I ho chu sang khana chu 40% hi thinglang mi chong chu ki hop na lai kit we naga to ku kia na I khop mo hen ale to chu 4-child policy chu mi yo sin I jui di wa le ato go no hi ki ho power structure power ka tu na hoi koi man ei la pi hen ti na ta bang he na am dan chu hi chi chu da hen lang thinglang mi yo se chun chai nei zat nom nom ki nei hen lang le I ho chun igam lo diu chu ki lo jing chu am ho chu khan chana chu le si ru neu hen a hi wangin yung khan to tiang le am dan chu to 60 la 40:20 ki ti khu ni khat ting le hung ki le tun the chu ai ho population ne hung aji che gam le si to pha the ja chu population khan le 40 pa thing lang en lang value pa 20 yung ele amo agam yung neu kit power ang chu aji chu representation ni population wise ja chu chong khu long term ma dinga chu vet vale amo dinga chu existential threat yung kichi ta mu je wa chi policy ho yung he bol hom ti jong chu ka gelin na ja chu IP hile isu min lo diu chu hitia policy hin sim ho hi kon atun ham chong hi big question hin na atung ho tunin man asim nom ki sim pa ko ne sim sa I ho sim sa chula BJP ka dei poiti even e kam min se even election hi le tung do ki even pija chu ilung han diu ham na itun wa min da sim ma le chun izui pi ngai ka ti ahin isu min lo diu chu chi sang nga hi policy za zat hung mai the hi jong le na acha dinga chu hoi ki go je ngai su min lo ding khat chu ipija hi tu ta dia dinga mon a dei dan sim them tele number 1 solid majority ne u hen chia chu ipi bol jong le koi mai su lu thei lo he ti yong ke ta na chia chu dei dan sim ani na chu we don't have a very strong institution who can also like withstand any policy that comes against the citizens na tun SDG sustainable development goal hu ke ho hin na satan ka boi pi chila khu goal number 16 na khu peace and justice and strong institution who international body in every country India yong he SDG ratified country khat hin ratified country khat ja chu development program nang pi jo si he SDG goals no ya hong chi hin na ale international body in patta abat khat khu pem the peace and justice and strong institution ti aji mon sai khu ipi ge bojong le chamna chata ting le justice om lawa le thil dang jo si chu pan na be he ti tabang hem ale strong institution ti khu langhan in I ho society I wang sin na khan hem Kuki society and we don't have very strong institution na tu wang pharum ta khanin Kukin pi hong ki le tun do kinin president in ai ta win kai ding chun ka jol pa ong he in Kukin pi jong difang tabang in anu min chata ting le I ho CSO ho jong ipiti sai dam pau do jo ta lo na hita bang din mun khana yom jiwa chu mo jong dei bol mo hi hung strong han lang le strong institution hung strong han lang le government chun power ne yong le mo dei da chat thelo he am ho control jing di chu e ho CSO ho hin pau thelo din mana am tiang len am yong dei bol hin chi ho yong hi wang set ta he cha chu government in isu me lo du ki chat pen chu thing no yong hi poi na chu ta ting le thil dang yong hi poi a ki chat pen chu civil society organization in government na to khat chu ki adau dal thei because
ichi chu ho right se ado dal the atin the ichi chu om lo ting lam hon ta ki chem the ja chu tu din mana hai ta bang din mana am ja chu min ade de dan ei sim ko me forest reserve thu hen lang 4 child policy hen lang cha dang dang hejong le ja chu tu ne hin government in thil khat asim hi lang hana chu ijui di wa tha hin ijui di wa le ipiti jui di ham ti pa bo chu chi chu nampi level ra jo chu ivet ba le chi chu hung phachom do ding di ka gel he ka ke pai ke pa umin pu he jang nei hil che dan chu ke nga ya hi le democracy a hi je be hin majority wins a hi inna ale majority hi da chu lo ke sim ho yong he abona majority bias khat chil hajin khat he umin a ke pa umin Manipur ahin population growth hi ahin vet wale 1971 apana 2001 ka ahin thinglang ka mahin 153.3% population akhange kiti hi na alen thinglang a hi population hi akhang na he wangam jong ine na live na hi le to ha tha honging do NRC reserve forest ki thoi gam hu na ai lawale gam ki chu nangen tabang resource ki chu nangen tabang lang ahung chi in hi cha hin ai len zo pu he jang se banga chun pikim ka hin do nom chele nang long politics mi khat na hi in politics a in na le majority win se hi ta pas e hong thinglang mi hoi ni khat ni le majority hung hi thein diu chance ding a hi in hi cha matta a prevention alla azo owana gelam ele tabanga na gelam mite in particular I think le thinglang mite in general tuni hin eho population to anaga say 153.3 hichi chan ge ya so I population hi tamche jing hi ti cho hi na hi wangen azo apu he jangin asei pa so assembly constituency hi som group la a hi som le ko bo hi thinglang mi a in policy sim na chu amun chu assembly a hi in hichila ya chu phaisam mi te hi som li e holanga hi iwang phaji wa kang po pi khu reserve hi ta hi yong le e mi kai hin ama wang e mi lo yong anakai kha eti yong chu akiza in hi je chun ivet na hi le 60 la achun 40 ratio to 40 and 19 one part of hi le sim thei be se hi point EP policy hi hen lang hi jong le akisim na chu assembly hi in bang set ta in tu ni hlom na ka uven a government in thil khat hin bola mi pi te adinga apha hi le phalo hi le hichi a supplement bol de hamai lo le anil ding he a umji tapon hichi je ta a jong hi e ho politics hi a chi ding banga hi chi ra theilu hi lin aki mu in to in relation to 4-child policy kiti pa hi hichi to neu khat in saying ka ting lei sit how na pen the greatest treasure of a country or a state is its people ahitai mi pi cha a treasure lien pen ahi gam I to bang nei jong le hen mi au lo wa hi le hi chi chu gam lei se cho hau sa thei lo hi in tu ni a mi nu pa khat nin ai lo le mi khat nin ati in police government thu phone na chun chali kalwal nei thei lo ding chi hi I chama ti chu I ma cha hi lo wa I ge aluwem a hi lo wa a hi le hi chi hin I chan ge ya apha hung so dam I chan ge ya aphalo hung so dam aphat na jong umin tin aphat lo na jong umin tin hi chi aphat lo na ding pa hi I se ya ang le tam ta hi in aji chu I pam ta ai le chali kalwal nei thei lo de ti na wa hin ken kado nom khat chu pusal khat ahi lo nu mei khat nen chali nei thei pon te ati le ji jong chu khat kalwal nei thei lo de he tiu hen government chun theng ta in ji kop le hi theya chali nei thei lo ding
Charlie Kalval nei thelo ding ti chu pusal khanin ji ni aneya hele a hopia nangin ni bo na nei ding nangin ni bo na nei di ta a hopi diu ham hi chi chung chone chun Charlie wala nei ho chu ga na yong pe lo ding na to yong ki pe lo ding a ting le government a ko na ki thopi ne izat jong le amu lo di hetia warning ki mo bol hi wang hi chi hi na satta in ke wang kadami na hi yes cha tam ta nei chu tu la ya ding economy a hoi ta lo ji hin cha te ho hi hoi ta wa nom bang nu le pa ten awa zo lo chu hi chi chu a umin a hi ama wang hi cha a chu government policy hi adi a chi a hi le tun ane au chat Kejriwal in Aam Aadmi Party hun Delhi a khu ana to dan khu cha izat nei hen lang hi jong le hi che a khu boi lo hi a ye chu government policy adi je a chu tu ni hin cha li kalwal nei thei lo ding kitipa chu ai le a zo a ka sei bang jon ji jong khat kalwal nei thei lo ding ati nga muven a sei ding ho hin ji izat za na nei yum a hi le nu mei chu ji chu ni ane ya hi le khanin li kalwal ane thei lo ding atiu chu nu mei ati naw ham alo le pusal ati naw ham jiong cha a clear kit pon hi a hin cha li kalwal nei thei lo ding ati wa nu mei chu ati naw hi le pusal khat chun ji thum ane ya le som le ni ta cho cha chu cha te chu hi che yong hin clear cut ta in government hin sei thei hen lang hi le but kavet kina hele democracy achun mi chanei lo ding na san government ahung ki kum lut pa hi china sata adem anga yen hi itida na a citizen hobon ne le cha ding a hi lo wa hi le job creation na to long khang tha te pi zo lo wa mi chanei din na san asem fine let every couple have just 4 kids hi cha hi cha te li chu na to api te di hum api zo hum khat ve nin pu let pa win more langa a che na a in sona na to di kapi de ati chu news a ki mo in kang kavet la kalung adong ni na he la Manipur hi ga na to izat uma job creation izat ki bola financial position hi pi ham ti MLA minister ho na he a het diu chu ta san ta he ji chu government a policy sim group ma zao hi ta ji uchun akuti a hele why only Tengnopal constituency sunga in sung tin senga government na to khat pi de ti le we also need in Churasanpur district Churasanpur ra yong ai pe hen aji I pe ham ti le pu let pau chu a hi lo le CM pa a hi lo le cabinet minister kha chu ama constituency minister hi lo hi MLA wang chu ama constituency MLA a hin la jen hi even then MLA tam ta in adang constituency mi no ha sa na ki thopi thowe nei akuti le minister khat hong hi teng le Manipur pumpi okhrul lang senapati lang tamenglong lang Chandel then valley area ho abona Manipur pumpi minister hi vin hi je chun ama constituency kho sa uhen lang hi jong le job hong ki pe dinga hi le that policy of giving job to the youths hichichu constituency khat sunga confine ni thailo de Churasanpur jong chan nga yin tamenglong okhrul senapati Chandel Phaicham valley area jo se a jong chu hichi job cho api unga ye hichi ji chun even na hi le government hin asei do ma sangun hoi ta in lung ge lo hen lang job creation iti bol da mi chanei ding asei theule na to ding pa chu iti financial position ipi ham ito bang ham ateng le EPP na pi the ham how many factories have been established how many industries have been established ateng le waste management be jong hi bol hen lang hi le cha ayong chu them khat be
na to yong chu mi khat le ni be na mu de hin hi je chun waste management ki te ho Manipur ha tinga issue le ta in ka ge len he ye ateng le lampi congested hi dan hi che ho jong hi lang khana hi chi a far fetched hi me ai wangin 4-child policy ong ki sei je chun i me yo se chu interrelated hi ja ka se overbridge ki ti ho jong hi ngai to phat ai tai if we have to plan for the future hi chun 4-child policy ki ti jeng hi aso asa umpon hi cha hi the government should come out clean san chu ko ga se ki pau min pi ki min sai bang chun ken long policy thu ka a hi ka lungdong mi si lungdong hi ale chali nei zo ho chun service ho lo di ta over is di ta cho ale service ki pe lo de ti ki na ai lawa jong le ipi scheme ham chali kitla ki nei lo scheme kha chala ki mu de lo na pm ki santi ham na ke lo ima chaw ki mu de lo hen mi si lungdong ipi scheme he sai ya elo le service ka pe lo de ti chapang lai service hol di hon ki hol do ta na chali nei zo ho pen hi thelo til khat so min government hin an sewang hen che net hi ke to lo khat min ki pa min to abana pu ONKHOMA koma ka hindo num cho hi le e ho Kuki te hi alang pia patriarchy che pi hi wina ni khat ni le tu hin phaten implement ki bo he jong le ni khat ni le 4-child policy implement ang ki bol ni le to ai ho Kuki te din mona he na le cha pasal dei te hi gender bias hi na live society hi khantology ham le custom ji ham pi ham ke patriarchy chan ge ham kha deeply rooted hi ni society sung wa hen atam zo tan nei hong khoi do a hi le ba cha hi za ne ham te pasal ka nga he tingen tamin hi ti thua hi e ho custom to chi se la pu pastor khat ong hi na e ho to custom to hi chi 4-child policy hi akide na tham khan hin hin sim pi wa ki pawmin tunini khwa laya impactive Kuki channel la ke yong ti chung sanga ko na a helawai la ke holim khom na nen ko na chunga na ho chang ti chunga ke pa thu ka hin sein ke wang chun i ma cha ninga ka tu lai policy che dani dan ti ho yang he ke ma lungel na am po en ke ma hi na mong monga ka hin dan he la pathen ko ma ka tawa howin ka kai chu ki chai yeng tu su la su yang gel kho lo ama wang inam sung dinga hi ni khat la khat we taw te din ku kin pi ho yang jing ka se la ka taw na ka min pha lo la hi te lo a je chu phat chi sa time khat time ni time thum time ni time nga chana ku kin pi election na president hoi ki het pi nga na nen ki khom yang na he le isung wa boin ho yang han na sei hi na le cho ho he kapu na ja cha mo ka taw pi ya cha ta le alang wol so kom khom na wa khu ki loi khom pi ho to ka taw pi hi wa tu le to nai lam pe na to la sa ang ki lak do pu se cha yang khung sa yang su ken ti ku ki nam pi taw na advisor khat hi na su ain mu na taw na ka man pi je chu ka taw na le hi po chi chata le news im hoy ki sima hi le ki noi si na tabang ai le wa le i pi ham thel phalo ki mo jing jing ya he tu le tu la ya denga ai the lo be mi hi na la lo be khat din mun ka din na su news yang vat lo ding sim lo ding ke hi na pa ai ti ya chu thu su i ma chang ha ta lo ai ta chu hin khomang khat ka hi a hin tunia 4-child policy chung sang a hen akiya ya chen ken ka sei nom chai le bible thu a ko na chang khat chang ni kala no ma men genesis bung khat chang som ni lege ni vet na he le cha chui pi mu wam pathenen mi he ma hin se ma adam le evi hin sim na achu pung honin ati cha na pungun lang le si lovin ta apung ding le wa noi lo dinga ngan se na ana se na thu sim chu akimu en hede chuna bana hung che kina le genesis bung som ni la li chang som gu lang che da na he le aisak jidinga hi apa chun atupa ko ma te tau te na angan se pa ko ma chu ka cha pa aisak jiding hi phungdang chang dang na hol the lo ding
ก็มีแต่ละมองมันก็หอเดตาจุจีอาละบันจันูเรบิกาจูกับปุยนิหินสอเลตาเฮจะสู้ปาจนก็เสนากูนะจูจะสู้ปากว่ามาเฮจะปูปาเตหอจนโอ้จุดเตียหิลตาไอเจไอสักจูไอจิงดิสนีย์งาจูอาจนูเรบิกาพัลนาหินเนตาจูไอเนว่าเอาไว้ละนาวายปีเตไว้ละอมเตละก็จะนูอาสังหิงนุนปังอินะเตจนะอาสังหิงนุนปังอินเตจูพัดเทบุนะหินเนวินะหินจะละสามจาสมนี่ละสกีจางทุมในเวทนาเฮเลเวนซาเตหิปัทธินากุนะโกวฮีเตจนะปัทธินากุนะโกวฮีปัทธินากุนะโกวฮีดันดานิตุลาเยนนูปาตัมตาเอ็นอดีตมันอาจามโมเนเทโลโจนะจะตาละลิมินาเนเทตียงุมเทโลโจไอเละเนจ้าสามสุนปานอสุนากูนาคิมูเจเละปกายากูนาโกวฮีปะเทียนทิลปิโจนะปะเทียนทิลปิขัดจูมีหิมินอาคามเทโลวฮีมีหิมินจะจูปะเทียนทิลปิอหิลัมเฮโลวาอัตินดิงจูอภิปาปะเทียนลุงฮันนะฮิเดฮัมตีฮีเกยมาลาขัดซีฮีอหิจุเล first Samuel บุงสมเลกุลำจุยเวทกินอาเห็นแล้วเฮจะไบเบิลจางสงอาเจะบุงสงอาเจะปีกิมูไม่เตลเดวิดเลียงจันทุสิมจะกิมูจูเดวิดฮีทำทักโซลจูปะเทียนลุงไฮตะเลวโซลจูงาปะเทียนลุงไฮเลวพานาจูอามาเคียลเดซามูเอลเฮียโซลาเจสิจาเตมีขัดเลียงดึงอันนักเท่านักนูเดฮีเตียโซลตายเฮพาจนซามูเอลินจงอาศัยเท่าเทจเก็บปุ่อินเฮติจนเบ็ดเลมลังจนเจตันเจสินจนเจตันมานักเท่าเทจจอยนนักจ้าเตขันฮีเลียงดึงเตียเฮียก่อยเละเอาปะเป้นาปนาบานบานาหงเละอัดใจนับเปสกีจังโหจะเกิดใจตาอดังตะลุหัมอาทิไอเละอันเนี้ยเป็นแก่งวยจิงเอาเมย์อาทิเฮจะเนี้ยเป็นแก่งวยจิงป้าจะมาจะกับปุยลอยยุนอามาหงตะกาอีดินดินเจงดีไปทีวันอาแก่งวยจินนาคนนักกูดอพานุสันปะเทียนินมีมินอาพวมิดนาลานินปะเทียนินอาลุงทิมัลหันเฮตินเดวิดจูซามูเอลินทาวันนู้นเฮลายาคนนักละนุมจะเฮเลเฮจะจูอาป้าเจสีจุนอาจจะป้านิฮัมทุ่มฮัมลีนัจันฮัมงานนัจันฮัมจุนคอนโทรลในกบอลตะเละเดวิดจูเปลี่ยนโลเดวิดจูปังตะโลเดเหตุก็เซโนมีไอเฮียจูก็เซโนมีไอเอละปะเทียนทิลซิมขัดปะเทียนนะบุลาปะนามีหิมเตียดึงหิงจะหิงดิ้งไอละวายละปุงดิ้งที่ทุบปีสาจิงขันนี้ตัวกอลแมนนไอละวายละท่านนี้ทุนนี้วายหอมก็เฮติหอหินเฮติลิมิตอบอลวายละปะเทียน against ฮิดีวะฮิตีก็เซโนเมนจะตะเกียบนาจูปะเทียนได้บอลโลไอละปะเทียนทูปะเทียนทิลปีขัดสังโลปะเทียน against มีขัดจะหิตเองแหละอามาเดงอาจจะเด่นจันตาทิลพลูตาสุดเดียงก็เซโนเมนเยจุนทุนิงทุกะกะเฮปุนเกินกะลุงที่มาลังวางโจโอ้ฮิจิปะเทียนลุงอะไรละวาฮิแหละอาจุงไว้สับเสียนลุงเทียฮีอามาวางไบเบิลฮีนดอลตาจูคริสเตียนเตียดิงวางเงินปะเทียนินอีปีคำจูกว่าอีปีฮีตีปาฮีคริสเตียนเตียนหลังแต่เกลาฮีเห็นเห็นว่าสุมังดิงอะไรสุหอมดิงลิมิตบอลดิงเกิดวางจูคริสเตียนเขาน่ะต้องขัดหินในจีวางจะเกินกษันเทปูนเกินกษันเทเกี่ยวโลวินคริสเตียนเขาน่ะต้องปะเทียนาดิงดีตาปะเทียนทุจุยหอดิงวางเงินเฮจิสันเทปูนเตตี
cái màn chom cha cái say no me hi kipa umin pu lehin seidan cho Christian sa khoto hechi police child policy ho ki kal na umeti cho he do tawin kipa umin abana pu hejang ko ma ka hindo nom cha hile masanglai pu pa khangwa chun mi ucha hi mi som lang ai en to mi som langa he ta cho ahung he su tho thoin policy masanga jong ahung he su tho thowin na aile India azong event na 2020 kumin birth rate hi 2.18 births per woman numai khat hin 2.18 chabo ne kiti hetain masanglaya kun ipi ma se ilowanga hi khanto da dungzu in cha hi ahung hlom thei na hi movin e chi to na ka hin do nom cha hile national policy ho hi hi zong le ipi pilampang hin ki bol family planning lang ham education lang pilampang ki bol le population ki control thei na di choice dam za za ipi ne bam explain hin bot di ta say dingin national policy on child ai lo le planning hi kichi sana India lo hin na national chun mi khat chun hi za na nei ding hi nei lo ding ti chu India pumpia dang chu policy kichi sat om poi ani na in India ki vai hom na dung je chu state subject I mean central subject I mean concurrent list au men na ani nia state in jong central jong dana siam thei I mean state in bo dana siam thei jong kin central in bo dana siam thei kin so jong hi thil khat hi in a hin isu mi lo diu chu e ho pau cham tu in nga in atam thi pin mi min atam hin pi ti na a chu ti ding a hel chun to hi it's a question of survival hi cho survival ding pai thu pi cho Kuki society chu a survival ding hi thu pi in a survival na dinga chu ai ho yong chu population chu very important cho ji chu pau cham tun mi min atam thi pi ti a hin pi ti ai le yong chu tam chu hin pi ngai ta cho to ai isu me lo du chu Manipur dinga chu ai ho hi single largest tribes hi win hichigo ki hilovin phat masalanga chu ai ho pau an tho jo si hi koi tabang thingla nga posting ding oma jong le incentive 10,000 lang an pi o cho government hin na chlai khanga 10,000 ki tio chu tu a ding ma hi lo cho which means ai ho pau to ai tho pau hi a he jo si chun hi tabang incentive cho nei cho ale to a hi tabanga British te khanga hi tabanga gin le za mi ho piha mi ho gin le za hichi community ti tau te na hichi nam ho chu tu na hi pidin muna umam ti yong khoki khol lo te poi ichi chun pha chon khat chun to he issue mi lo diu chu democracy chu your number is very important na democratic country am ngal je wa chu number so very important chu na nam izan in ka ching ka thim te na number a ha lo le wai ho mana pon te lo cha chi number pa chu min ei control pi no me acha ju ka sa musa ka se demographic topographic compare kan bon na chu thang pra se dinga chu am hon jong avat wa ni khat ting le toy ho MLA som gubla som li hi win chi kile bun thei he aji chom ho gam len ta nei win a ha pen vai le pathen lung se na chu e ho hi Israel ai chi hi na ma win Israel mi to ba naw jong ipun khat jong hi pathen phat thei bu chan naw he na John Pikim and Satan, one of the greatest asset of a nation is its population. Achia chu ipunguvin, chu ta ting le chu chan pul chi yong le ilo di movin, muntin ilo di movin. So bang himin about ting le kicha cho. Aji chu hichi decision is based on insecurity cho. Aji this so about bal mi mo chu lang pa sai dinga chu le kha thim jap a hi bin na chu ta ting le vai homon jong decision la hi amo chama mo la asunga advisor tam ta nei wa thil ho jo sia bol hin chia chu ei hon jong a chu ti dinga le e ho jong step la dan hi thip ngai chu to ai issue hi survival issue he le hi chi development scheme chu ho survival to population chu survival vai ho chi chu iklan di wam chi a big challenge aja chu population chu heng pa sai dinga chu i ho dinga chu survivor chu ipi sai jong lew hen na a hin tunin nan sei bangin phat khat lai chun kei kapa te ho pu te ho chun in sung khat na chu pasal som nei jong ben na
tu khanga wang chu pasal som chu nei nge ke tong le ki nei ngap chat lo chu amon pp 4 child policy ti yong le tu hin ga seding in ken jong cha pasal thum ka nei aban nei ding chu amon se yong le ki ngap be ta lo chu aji chu ipui pa khanga chu ane le chau jong organic jeng hen anadam thejen a strong ovin tu khanga chu hi chi chu ne le cha yong thing ta lo hu yong thing ta lo min ki zo be ta lo chu na ani na in Caesarean atam jo ta chu Caesarean chu cha thum na nei le akal na nei lo di ti na ta chu chu tam tam tho he a hin isu mi lo diu chu ken ka ha sei jing pen wang chu i tam chan wa chu ai ho go he na ji chun an nei thei chanin an nei chu ke ya ding ke ken wang chun pathin thu to ki to na jo an sei ta in pathinin pungun lang gam le se pum pi lo na ti na i pun diu wang chu ken ke wang chi chu ke tu ma hin a hin i mo pun diu jong chu sang chun apiang ha jo si hin high quality individual hi diu he ke dei sa he na tunin ipun wa gami lo yang chu apha in ipun chung chon wa chu apiang ha jo si high quality individual hi ding he ken ka dei se aji chu le se ni chi na khangong hi tan na tu lain gal ki sa nen anoi langa si pe za nam jong na chung la drone kha nen mi tam ta tha the chi na he na ya chu imo pun sang chun apung ipung yong pungutin chi na thip na yong hin ha da lo te na chu ti le ipun chung chona chu chi na thip na yong mi chunga thu nei hi tiang le chun hi chi nam ki ti chu nam wang phai ding he na ti chu ka ga sai do nom hin tin ani na in gosen ga ma chu Egypt ga ma chu Israel mi te gosen na ba chu pung jang jung jo farao chon ti za ta chu hong pun chu na hong pun ja ti za phat wa chu amo do na za za dan an siam chu chi to yong jong kilo na kha ni a hin hi chi din muna athu pi pen chu lam kai chu thu pi chu a strong and able leaders chu very important he cha chun moshi anum kha hi le Israel mi te chi pidin muna tu chana su i mai theu chu tu chana Egypt ga ma su chang mai theu na tun Israel mi te cham thlat na no ta ne men van no ya vet ton te ben technology han lang chi na thip nang la mo hi mi yo si chung hiu chu chi ta banga chu to hi nam mi te ben hoi lai engera ko na chu ei shooting tam ta hum de e wangin hi chi nam mi te hin very strong and able leaders in ai way hi chi dung ju ya chu hi chi leader chun hi chi nam future hi asiam hoi ding he na ya chu ip hele ka sei do nom pen wang chu min preventive measure a thila bol hin ai wangin a ki landing chi ho hi ve hoi chi na ki landing wang sinum ta in atam jo hoi opportunity jing hi tau chu nam pingai lo thal ka dom ti ho jong opportunity jing hi ta chu hoi lai scheme ma hoi lai contract ka modem ti jing na nam issue hi bang nam boi ta nama dinga ki mong chagam ta lo chu ani na in CSO ho jong vai hom ho kha khut na ki dim gam ta na hausa ho jong hoi lai ya ip development scheme ka modem ta boi pi jing gam ta chu ichi development scheme hi i boi pi jing wa hi le i mu chu thil si pu ai bangin hi chi sanga athu pi jo hi i mu theu nga hi chi mit ha na jo pathe nei pi lo wa le boi ga mu ta chu na tunin hausa khat se sen scheme jo si ama khona ki loi la khu chaga gan thei ta ho yong hi cho yong hi kha phat ni tai aji chu ke ka chang sa ka khan tawa kom khom pyo khan to le ke yong ka thu tho tho de ti shu min lo de we have to grow together na i khan to khom deu cha chu hin khom deu tin na hin chi chu om thei na dinga chu tu na hi lam kai nam lam kai ho hen lang hausa hen lang koi jong le ka challenge dom na chu we are too much development schemes oriented na hi chi pa chu hi lovin future pa jo hi veutin hi chi dung ju chun inamoi ki sem pha ote tu in khat ga sei belang statistical din sei nge Manipur la dinga chu single largest tribe hi bin na tu next census and na vevin hi zo di hom hi zo lo dem ti it's a very big question here achi hi kha lo na dinga chu khangdong hon ke ho to ding ti ho na gong ovin na acha ong chen ke ho to na nom thei ta pon tu hin thleng fa sei dingin I chen khom pi ho e ho ban ta apang hi amin sin ga phajing lan tangkhul ho hi ho ban ta chu population na chu na ale amon na sei jing hi ke development program development activist khat jong ke na hi North Pum pi kana vet sui chun organization ho ka ga visit ne lamun khat na chun tangkhul ho director khan hin man kaloi ho kol ho kan pui man kilisa te tangkhul is the largest tribe in Manipur ti chu what is the basis
census 2011 event na le ai ho thado speaking ho chila the largest tribe kya ipija man ngam pela tangkhul is the largest tribe ati ham aji chu amu cho mi mo lekha them masa christian ong hi masa je ba ko thil he mu sa cho hi chi tribe te akining shu dan akito lo dan ho he ke ho kong hi tho tho de ti chu thleng pa sai dinga chu prediction ki bol da chu ai cho akimu ja chu ai pi le ho ong hi chi hi status retain evolving diu dei sa ja chu khang dong hon za jan ki bol wang na he wang in wang sinom ta en achai na en nam kilung to ding dei lo kitile za da du hom la ke hen na dei lawa ap kaya bo hi hanti inai phat wa hi to hi next census awang hi I have very strong doubt that we become the largest tribe na hi zo lo du hi chi hi prediction sa pang chai hong prediction ka bol hin a hin to jong hi it is always better to be late than never na ti khat omen sia chu inam win hi chi ho hi imu wa I kêu tổ theo ham ai lâu lệ tuy bằng khả năng lồn theo ham tiêu hi vẹt lâu khó ấy tại chút tỷ lâu lệ tu na mình hi chỉ đàn nhớ khá xí mà lại sự mong rằng thầy đình muốn ai ta gì vậy chú ấy họ giống hi bắt thiên tôi kỹ thoa ít chỉ ngay ít chỉ đinh xuân năm pi viên leaders bắt thiên ging cho ta tiếng lệ vision này na sĩ này lần này lâu sum le pa boy lâu phung le chang boy lâu lâm cái ngay cha viên ami pin giống thil dấu sẽ event hin phung centric hi pau dong inga wa inam pi level pa event khom lo le nam jong hindi lo ding e yong hindi lo du phat cho hung lung ding ti chu ka ga sei do nom he politics ho elole religion ho atomin ga ki koi do ta dile rights lang pang ki sei ta dile pikim koma ka hin onom chele ki for child policy ho kon khatna se ya hile abortion promote abole tilam panga sei jong omin na je to mihem ki in hetman loka thil jong nu pa jang pa hetman loka thil jong tampita omin cha hin abortion promote ki bole ti a sei jong omin a hilawale population lampanga ese ya hile population hi itabang healthy population hi na ding a hi ti ase zo hlom ding khangdong at thei productive hi zo hi atam le hin chi healthy population ki tin chi China ho naman child policy na bol ba hin pa hin ti ase tam pita min khangdong ahung form jep tan ji tabang bang ho khonung tin effect tam pita hung di ho hi pikim ko ma ka hin do num cho nu mei dinga jong nu mei ra isu kha am ai lawala khosung veng sung ki pu na ajong hi ti ase hung tam lon na zo hung hi khad ham so tabang tem khat explain hin bol pi ba cái gạo Việt Nam nên bằng thế sẽ tâm mà na chú cái niệm đình ở hi lo à thế sẽ tâm mà na chú cái hạt đình hi chỉ chú hi lo vin thế sẽ ông hi tiếng mình thấy lo hi lo hi mấy thế hòn han cái mất thi này sẽ phu miền lệ tiền thế sẽ lang upalang ết là sản chú bel hu na cái mang thấy thì là mình cho thua hi hi chỉ chúng hi chi te se ho a hlom chana gam khang to ding a hi lo ai le hat na che ding khang tha te a hat chana chu kiti yong hi azo in reverend pu ONKHOMA ngin a hin sei ta in hi chi lang khat a bible chu ni ho chu pa theng ta san te hi vin hi chi chun pa theng in asim mi him te chu balance ball chu pa theng khuna hi ji chun abortion ki ball abortion promote a ball hi ki ti ho jong hi ta san jong na kong na hi ama bang nu me right chi pam tila abortion ka ball lo di ke khuna hi ateng le cha yong chu izat ka nei ding ki ti chu nu me pusal ga koi ta di le nu me point ako nin ga akibe hen lang hile nu mei chun right ani e ho thinglang mi te de in thinglang mi lo phai sam mi yo chapa ni to ka se a chu nu mei sagi ne yong le chapa nga na a chu nu mei nu cho thi san kang le wa chu chanei sa yong na la hi jo chu se ya ale nu mei in e right jong hi ki he ji pon ata sa phata lo wa hi le e cha hi jat bo ka nei zo de ti yong chu nu mei right a hi in tiang pusalin no a het pe anga yin in lo si no a het pe anga yin hi chiki ka chu ken bang tam ta se ding be se ong chu ka sapon a hin in nam hi
imajong say politics sa hiya kitchena na lu na le politics farma na chong le politics so mi majong say politics sa hin election politics hi jong le til jong say politics in na zile nang ki ka chu politics so min na cha te le nang in sunga pa ma khusunga hian lang igam sung yong le politics ngen cha hin icha hin kapo na jing jing le kan na po na to ang kapo na jing hi pam ta le democratic gama ping hivin eho India gama hi ping hivin Indian ka hive itiu hin ai le democracy achu number game hin number game hi je chun atam papa hat papa puina achu kichi hin achu tia he le tu ni a he azo a ise chun e khat ga touch killa assembly achu eho izat hivem akai do ho ateng akai do ho hin policy namdinga ipe anei juvem lam kai ki ti important hi dan chu pu he jang in jang hin seitan lam kai pha ikilhen do lo wa hi le i zat population i zat nin khang jong lew hen khud dong en cha gen thei le khai lo ngen cha hi tengu le khai kha chun ta hi ei man cha wa ei ho le ho ma chu ikisu mang ding in au me hi Hisi chun tu ni hin democratic country a cheng hi win a hi wan I chon dan de in ken ka sei la vela ka sei kinom inam la a hi democracy umna midang masanga chun e ho hi mi za na yong I chan khat ge in I changu ve a hi wa I ho le ho ki bol mo ji chun mi za lo na sat in I changu win election tiang le itipan ila ovem azi echu ipam ti le election a hi ye policy hung sim ding akai do ho chun inam dinga policy hin sim ding forest reserve kiti ham village iti chen ding ham a hi lo wa hi le 4-child policy iti do any kind of issue chu policy sim ding a chu ilen do ho chung I de hin ali ilen do ho chu e hon iti ilen wem ti inam pi ku kinam pi hin le gel kit le ka ti he ade in gam noi ho igam noi lam kai ho hizana akipe mama in ngayong anak ki ngai lu in athi na diwa jong pan thei sana hi nam he anapanga hin hi cha hin ken ka sei nom chu dunia election na bang hen ama ho ki kum da ta lew ka ti hi ka appeal a hi ki kum da hen lang mi pi zo hi the voice of the people is the voice of God kitipai let us hear God's voice through the people iti hi je chun tunin house ho hi hen lang ateng le CSO ho zong katai mo na hi poi CSO ana sata in ke yong kana sa in KSO azong tel human rights yan lang Kuki in piang information publicity kana tu in ke yong kazo sana chu nam ngai lu na chu kana pan hi in ive na ile CSO ho din mun ai important dan hi like Mizoram YMA ho ti di hap ama ho kun government khu ama ho lung thip the apan ala owa government khu ama ho mi pi dinga grassroots na anato paule amu pau ju government policy a het lu the yo he aku te ale e hola azong CSO ho ku ki in pian KSO hian lang no me lam kai ho hiong le kita ta honesty full integrity nei ta panla a gam noi hon jong hi a hi a legal kit no wa sum le pai je a ga sot ding a hi lo wa a hi le power idei ji a khat to ki ho thei ji chui ta lo nam pum pi a dinga chu avet no wa house ho jong mai pha ve a hin kho mang lo atiang le CSO hon jong alien pen pa to ki ho thei na dinga je a hi chingai chat na je a chu inam min ki choya thu khat nen gangte ham ai lo ai le tha do ham khat ki choya mi khat lung hol na a sai le ki ti hi nam dinga man tha na hin chiwang hi inam pi mi pi te i vote pa hi isan ge ya man lu aham inam a hei to ding chu mi pi ma hi zin hi cha hin tu ni ak kaga ase hi chiwang ka po na je a hi cha
kahin je kit hi in mi pi ten jing thei ta apan ila lo le i population chung chang pu he jang hoi ta in ahin seitan tiang le pa theng in bible la i te hi luvem ti jong reverend pu apang tan aka la a hi chi ki ka aka sei no mi i tawang tam jong le hen honesty, integrity, kita ana nam ngai lut na sacrifice inei lo le population izan khang hen lang igamu ite yong le la pia i diu mi chot pha i tum jeng diu hi in tu apna kile do na ding in mi pi ten lung phat ta in gel hen lang thinga ma pan la nga yeti ka ga sei no ba umin pikimin politics lampanga mihimo darkar chung chang chen gyang pha in sei pi tawin abana achaina langjong hi tan tun hi them kha ikipat ge juwin achaina langjong hi ta in achaina pena pu on khumang riven hong on khumang koma ka hindo nom cha hi le 4CHILD policy hin inzo in pikim ka do tabang 4CHILD policy hin zi a hin ni khat ni le ipem khat zu government sai du dung zuya chun ki zui di hele abortion ho tabang hi christian sa kho to hin ki to na sa am ai lawale chi chal naw tam ne hi numaiding aha sa e lawale e ho custom ka se banga che ho custom a hin posal zonga da taute ti comment na pi no tabang them khat na hil chen nu ma le viewers of comment in lawa ka sei ta ma bang chun pathina ko na go hin cha te cha ko na chu e pui pa te wang che ho song tu cha te tu bem som chate kuki chate hen chapa chu go lo ding hi in na sevin ipui pa wa kona he chapa go lo te hi wa chu ipui pa te chon chan nu ya ni yong le chu a chapa nei ding pa cha na nga hin a hen tu lai khan to dung ri wang hen christianity je nga yong hen pathiani pi lungoi ding hi ti hi mi tam ta sang thei tan ke ma la danin na ya chu chanu chapa ne lo chanu ne ho jang sun gowi ma jong pi vin chanu te ho jang anu apa ngai lut na chan nei vin ni dang la ya chu chanu kha chun mi phunga chan teng la anung chung chu apum don thelo na pha chu e ho a chana min a hen tu khanga chi chi hi ta pon chanu ha jang anu apa chu kho sa chi sa chan ge hi na sata om na khang cha hi ki tai he che hi ta kil hon ki chun tu hin tua a lengin hin do na ko na hi chi chat tia se ding don bu ding chu ha ka sign hi yong le ke kap din na pen cha le christian society a ko na chu pathina ko na cha hi go wa hi ti pa hi mi yo sen he na christian hon he na hi chi hi eni lo the pui ti pa ka se nom pen ta hi en chata le to hi chi chali kalwal ki te pa he ajawa pu he yang le pu piki asei bang chun ivet da nai le asungila ake ko he chum be khat he da na di mu the a hi na chan jang za omen ai le cho chu tunin aning ka sei nom pun ke ma la awang chu tu khanga hin christianity i hi na wa hin apasal momong tin na payang he ambe se ta poi ai wangen ai pi ti tayang le limit bola nihim thil bol thena doctor tha na government tu pi banga he nit pa sanga jo pathin tu pi ni jo tu pi yo hi pathina ko na go chu i chan lai chana chu pathina ko na hi ti he na la a pathin ingan se hi tia chu a hi ding ma kho kha ding chu keima christian viwa ka sei no me ke pa ke pa omin pu sa in sai pi China hiji platform minute thu mo ta bang minute hiji platform nga nam pum pi hi nga ka taw na nom chu til so hiji ho hi it's just the beginning, it's just a beginning and more is to come. Achi hiji chu tu hi a part hi the time has come, either we sell together or we sing together. Achi chu ikitol khom diu ham isa su khom diu ham thilni bo me we have to choose, either we sell together or we sing together. Apart hong tung eta cha chu tua hi
izat nin ki sao tin ki bol ti sa jong leo hen ichi thei lo wa I khunung deu ki mu sao lo wa le we don't have future na achi dinga chu tu na hi leng pada sei dingen non naga si hi ki gom khom jong leo hen na India a prostitute population jong pha lo he a kizu ho no me kizu ho population jong ki pha lo jo he chi ho chun I ho asung ka nang vai phe nang gang te nang ka la jong zomi sei ki rovin na a Kuki thi pi di loi ke nen a Kuki sunga yong tha do thi pi di loi ke Kuki boy pi loi ke nen hi tai ho ikipe to lai ikichu to lai wa hi ila su pan panutan na a cho jo semin amua chinam mi te ho chunga hi ai piong le hi tabang thilgon hi kinen tin ni khat la ka su mong de ti thilgon ki pan ba me he ka sei ba this is just the beginning more hours to come chia chu ching thei jau te na pathen ko ma taw tin ching theu tin hi chi kalwala hi su na deu thil ho ahung be lo na dingin pathen ko mang taw jong te pathen ne jong ei ki tho pi ben tin lam kai phading jong taw te ti chu na a chai na a nam mi ti ho zo si chunga ka sei do hin ichi dinga chu to share together thil ni me either you become part of the solution or you are part of the problems wang senum tan I society wa hi part of the solution sang a part of problem hi tamo he ning koi ka boina sim jeng a solution sim ni lo na ichi chu he chia chu tu nin khangdong cha yong le chun you can become part of the solution na chapang lekha simlo lo kha chu ga sim san you are part of the solution na min thil khar bola na ga dem jing kai chu you are part of the problem si chun pa mi yo si part of the solution he le hen ikitol khom deu hen na a chu ti lo le hi tui khang le na chu ila su zo kai deu koi ma hin di lo du hi kha pha ni tai ti chu chai na ga se ki pa umin tu ni kho ahin tampi in sei do ovin hi chi 4CHILD policy thu ahin chi se no thu tampi ta thunu opha ho society so tampi ta hi ki son pi ta np ho hen lang si so lam kai za za hon jong ni khat ni lewang chun e ho right e ho hindi dal thu hi government command ni khat ni le aklom ta hin lut nawin te ti chu mi pi te ho kin na hi in tu ni a 4CHILD policy chunga isei do na hu chan chu tan ten mun te na impact tv hen vet pi zo sin na bon wen mang pha